Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Unong wat RTI ke jelau ba despar sengrani ha ke jing ya kendu bat kilat pathai kubor menya ke khatsau terik uno pra arajar arpuar ula pentip pat ba halor ki jingduna ki babun ya ki ba ula lap ling ba ke RTI ha ke baya dei bat ke jing pentrei kam ya ke smart city project jong ke sarkar Meghalaya. Halor ke niu ba rani wilayah thu ba na ke khatwei teli ki kam la pendep tang arteli bat la pelaj ru ha kesin ke beningkong ya kumba arspa saupusan klur tengka na ke jing mangpura ke bekot hadu nrius pa lai pupra klur tengka ni wan ne wan nai ka ate report bede wiki lai tuli ki phang beningkong ke smart city wa shalom ke bar ke ga shul ka duai bypass bat ke balai ke ki parking jong ki mudah. Di bedi begini ke smart city, gini ke RTI ngelapan na ke Ministry of Housing, Urban Affairs Government of India, naduka like hotelik benai kendai arja puar. Di kena ke RTI ke banga pan gede helor banga wat insai helor ka bisa ke papa sport state ke Meghalaya kan no lapha. Kebar kelong ki project ke baka submit ke Meghalaya sa Government of India. Bat kebalai bat kano persen la ai ka pisa bat kebasau bat kadika persentit apa dengan setiap baka sentral di habedi win ke RTA bangayo na po ka Government of India ka arpuitik Oktober al Jafuar gani ka syutu lamsom ba gani ka namata smart city po India la shu sanction kumbasau pupra hajar klur namata sansnem takamut chispa klur sisnem ka weka city. Di HBD mereka persentif pada negal agentif bagaris 50-50. Kemudian kalau ba 50 ketika central sponsor scheme, but 50 ketika state sponsor scheme. Keba hab tip dari state. Di HBD ketika RTI bengapan dia ketika projek po Meghalaya pada nak kalian ga Ministry of Housing and Government of India. Kapentip senga kau ba sobaha berkinuat jentip napoka Selong Smart City HBD berat buat kene. Di HBD begini kejinyo information na po Delhi na kerajungan ngalapay daga RTI apakah Urban Affairs di hadian mengelayu ke report na po Urban Affairs di naka report na po Urban Affairs kani ke thu syayang ni ba peka informatika kejingkeli ke bengapan kalong kindly provide me information regarding the status of smart city project in Meghalaya, including the percentage of completion of project and the amount of money released by the Government of India through the Ministry of Housing. Inilah juga dengan as of the end of October araja apuar kadwe teli project. Kata project ka total estimate kapoi hadu andrius pa lai popra kolor. Na mentah gini ki kadwe teli ki project te ka kam ka bala tre na mentah project na mentah gini project kalong lalang ya mentah live away percent 31.20% na mentah gini kadwe teli ki project te na mentah gini kan just pa live pra kelur pada ka Government of India kanang release bisa ars pa 1,000 crore. Aspa 1,000 crore la release the Government of Meghalaya. Te habede begini ki project apo social long te hangni la batai syai bagi kita project ni kadwe teli ko makren smart benengkong the construction of 6 km smart road project smart road phase 1 te taka smart road hadu mentangi kelempat UI hangno ta smart road markat kom ka information ka Government of Meghalaya kala ai sanga bakal ayat like weight di percent kam benengkong smart road ni kelempat UI dengan try pi nang thok khobor nang try pi ka tip kham bah pi lech room sending hangno ton ka smart road dengan 4 UI kata baar ketika mekanis multi level car park MLP at Motfran Junction. Dekat car park MLP at Motfran Junction doi kita ni 4 UI. Car park multi level apa Motfran. Di kata ro pajba berkhoi usaki ngatrai kata ro ni 4 UI.
Di balai ketika water treatment through in situ nala treatment technology at various location in Shillong East Khasi Hill district Qatar ngim padia katakan nala treatment technology di Qatar ngim padia di kebasar dari rain water harvesting system di katakan rain water harvesting system ngim padia kebasan dari commercial complex at Polo Qatar Shillong ini kan jeli parking ka themyi molong ka khriyodu bat ka tai ka police bajar ti kejingkeli kelong bali bangale RTI yang ni ka parking marba ngak tingting aku bentip mano bayo kontrak untuk kador kanno ti kaju por gidon dukan ke babon untuk ti giyo dukan hakano kom gibri untuk ti kata de ge banga ku bentip marba kemyo ihi babon bayo dukan ni po anjali dapat themyi molong bo khriyodu Gidei bayo dukan tang kitu gibri badon jende. Di babun kamdun kata public notice ka baai ya baro ba so bahaya gino bakwa dukan subah apply bangin sna dukan lidu ne hai ke mulong ne anjali ne di kamdun kum kata. Di tang kitu gibaya don jende kiyo dukan. Di kata ka pelong yang galong ba ngafai daga RTI galong bantip mano bayo dukan bat kanoteli dukan bat katno kai kayo kontrak hantai bat mano badai banyo bayo ti habidai bani ka RTI banga fine ti bayo kontrak hantai banengkong tai po maulong hat parking lot hantai yo ada mayantis maulon ti nil aiwai kemba new puilak al pupra hajar sanspa hakalai snem Nomor A di Nandida Marmanyang, license po parking lot absir Angelis nama, kini khat kendailak nyupsan aja. Nomor 3 kini Smiti Khajana po parking lot Angeli first floor, khat kendailak san aja. Basau di si Yonis bare khat sanlak khat kendai po pra aja kini apa parking lot Angelis nama terrace floor. Di habide begane nakalian ka department hadin bakal akut ka jing aiwai te department ka inform sanga ba kani jing ya ba kibri ujor ba kani ka Jowai Central Division National Highway nomor waktu surok pun ki ujor ba nomor wasni upat surok ya di hadin ba ngayo ujor tinggal apply dekat RTI kumno galong tai kata surok hang tai dei te di hadin ba ngayo juba ba ka ar pukra tadi benai kadwe arjat po ar Pak napo Skip Junior Beauty Road Jowai Central Division. Ti kani kapisa ka he bantai. Kani ka Jowai kat kum kani ka di RTI bangayo napo Jowai. Ti kani SPI ini kada number 1 kadi ka kam ka ba la dep 3. Kalau dep 3 kadi kembas 10 km Jowai Road National 44 in the state of Meghalaya. Di kani bala de tre ka sanction kani ka poi ri smart tip tu pai ba no kan juwe de meti ba ma kani tip ai tre ka surok ka don ni kam don setai kani bala de tre kani 10 km po Shillong Jowai Road National 44 namata financial year ajar khandai arpo ti kani ka ka pui hadu news pa nyup khandai lak kontraktor di RGS Construction IMS RGS Construction ini ke berada 3 po ka National Highway namata 10 km po National Highway 44 nomor 2 kadai kejing penhe widening of 2 lane with geometric improvement from 200 to 214 km with fifth shoulder on National Highway 40E in the state of Meghalaya. Tigane kapoi hadu sahaja laispa ars folklore ar folak min sahaja laispa ar folak. Tigane on sai kane batmai kane empat terima kane under process ban issue ya ka work order. Tibayo 08 km at Shillong Jowai Road National 06 from kilometer 27 to 30
Di sanction dengan ni kapoi si spa san kusau lak kontraktor ni yo de dibat scam marang. Ini ro under process to issue work order. Dengan nomor 6 ro kali periodic renewal from 13 to 23 kilometer apa Jawa du lai hajar cispa kendai po lai lak bayo kontrak ini de roki dah kini ro under process of ban issue ya ka work order. Kini dan kama kita hilang by traditional style. Ka banyo periodic renewal of 7997 of Jawa bypass road. Kini ke periodic mean kalong hap repair man lah puar ka sniu sulap kalong hap repair man puar. Mentah ka sinem kadang ka ayong bas sniu sulap ti hap repair periodic man lah ka sinem. Ti kani ka sanction na kani ka poi dosi hajar laispa kendai pesawat. Bayo kontrak kani ro dehi udhar construction company. Ti gini dehi new teli ki ba ngayo ka ati report he bade baka Jowai Central DB. Construction of 6 km smart road. Phase 1. Ti kani kam kedua nang no hang no. Ni kani lalong ngi selong de suong. Ni tute hang no. Mangali ba lanya lokal tem selong atip bendro selong bar wi selong ro ngla bendro. Tang de taksi kitip khama. Ti hadu mentang ngam perjui kan construction of smart road. Yang kepisah apa? Kepisah kasuai ini, kepisah ni lah, kepisah ini bah. Hadu mentang release aspa sau kusan krur. Nakan rius pa live ho pra krur total. Tika proses pada tri kakam galung live way percent. Expenditure kemana? Expenditure ni kemai. Cuma betul persentif. Live way percent. Tika ni lakar deh. Sahabat nagati kan rius pa live pra la release aspa sau kusan krur. Ini lakar ni. Kamu nak rius pa live pra krur. Kasih digini layak tang aspa sau kusan krur. Aduh mentah. Apa tes ban sim no ya dia ka ban sim parking na tala dia te halal kan ni sim parking dala dia nama kelakut ka jing aiwai te hengne ngalayo information ba hadin bal sim la dia ka jingmi kalong tumba saulak si haja aspa si benar kini kedika apa temium long ni. Sau hajar molong hat. Saulak si hajar aspa aka teli prospa hajar lak saulak. Di hasibai kami saulak hendak ken lamsom hangne. Bila ken lamsom hangne hakalai snem kami khat sau klur sau kusau klur sau lak kami hakalai senen tak berkebai wai kalong new pruwe lak hakalai senen tik jing da ken bade kan jibab balas sim la de menta kami sau lak hak sibenai di kani da ken lam som bade kami hadu siklur sau lak haga license tin da ken baro galong ba kejing yo nong galong new kur like way di prospa haja pejala new klur yo nong ti kejing kali galong ba ayo jing ti menta galong ba kini lari tandar dia hadin be praktis ti obar by department ti menta lari tandar ba ngani ti ka ji gali kalong hadu mentang am yu kata ka public notice support kot kubor ba om apa so ti kata ban kam ba nomor bala kani ka jinga ai tandang i ba kai ju si ka ju kerteng man ka po ti la don kam ni ban ai public notice support kot kubor kenang ban yatik ke ya kata ka jinga ai ya ka parking by parking tai habedei ro bagini gidukan uli i bagi don ro gidukan wine store kumha anjali kumhapo yo mulong di habede begini ki hangne information ki yo ba
information kia yo ami oma ki shuai ke no si na mtaka ban pli wa sto awal ing tai ki dondo ki dukan ing tai ki ba yo dukan ing tai pe ing tai po molong hat dukan ki don hadu molong hat dukan ki don hadu new politely ki dukan ing tai ki jingkeli kalau menno la ai public notice ba baro ki yo lang dukan kam don mata la shu ai tang badon jide di wan store gini kita ro shu ai tang badon jide kat kum gani ga digane po anjali sinamaru hangne ro dukan gidon hadu hangne ro gidon do san punyo tali dukan po anjali sinama pasca anjali ti hangne ro kam shandon ko public notice ban tip sipai ba ban ai dukan ti hente kli yo do ro hente po kli yo do hente ro gadon hente gidon di dukan Puni kamdon ka ditentip lang ya baro begini yo dukan te la su ai ga ai gitu. Ke habede hinte ro ngayo information ba kitran te gidon hado. Hado like hoteli. Pe yo dukan te yo begini Stanley Alan Khoi gini si renti merbanyang Esmal ba Jim Seliang api rapsang Bakiwi ne gidon do like ni kum kene ga new trap on development your organization kum di organization yo dukan te ki udo te kene gidon do like hoteli kene gade ga na shu wara ani atai gelong ba gade ka public information ni pai ba kide bentik ba kijing ai dukan untuk shu ai sop kam don ga ta kijing bentik pai ba te kijing tu jo nga ya ga department galong haba kidon ki parking lot ban sna dukan kide bentik kan pai ba shu menta kum ketemu motor hadian kelas saya kayu apa mer. Jadi saya gile kayu kali ruko. Kamdon kata ka jing pentepat ba ban khad application ni baru ibu kuat dukan. Kin shu ai sop kum ba ai gini gila kali pergi. Kani kadi ka awareness ne jing ete kin kapat dengan pai ba konom no den pressure wa economic mat la jawro. Nde ban ai lat ya department ni yo minister ban shule sop kum ne ai dukan ni. Kita di bangayo ikuan antara.